Oras. Pacepat kita mesti terima di podcast Batak nama balangan on rap doh tawate. Do atau musik. Si mayu tihu doh. Nang pasurwa do daw sunari iso. Atong ibit ho. Masalah soham. Maju tabahas mang natahatay jo di bugus tikyo jo naram. Mati. Ali iso rubah. Ay. Wah. Nasugo pala wa tu baja. Apalagi uber yang mata tasibong. Isi arukung nih. Oh no. Wah. Ay barang ini. Oh. Tapi dijul motor ba. Masih mangaru asa iba dua. Tong lang pardu dio. Ah, tayo ba. Beh, ngiri ti. Jalan naman nonton ho, ibereng beriko. Ipasubusubu ho. Mas erang tolayong. Sige bedo ton suni bardu sadang iber kusung di pasubusubu ho. Iya dah. Buah ini. Ngai horo kari jona. Ah, irope. Iya dong sungguh kari jo. Ah. Bahasa dah karo. Itu kau potong ayam do maksud tu. Rukun di mana dulu ngai siak nih. Sini di pumang nah keringin. Oh, betong jona jenis buku mang nane siak nih. Terus mang lu si do hotok puya. Kurang ajar ho. Di foto tuh awati. Pe mai ho. Kuat tong sesong itu ho. Bering dah. Ali mo jurang. Takani pe hubereng di jalan raya bang. Ijuluk ko hubereng. Tabrak po. Oh no. Buh. Jipu lah buah. Selamat do. Bang bira. Ay piak do hubereng ida lagi. Di bahasa dan turko. Tu suarong do we nanggotik kasih nurham. Iya dah. Wah menuk kumana orang kan. Ay di YouTube na kikuton to di. Burat. Sini pun na langsung dimirik ko kejadian nih. Dijulok ko ni murakin. Ba memang dijulok ko do. Ay dijulok ko do ba Facebook ni buti. Tikin naman nonton YouTube ya. Dan mukha di budik ko. Kan dijulok ko ni. Tahu ton. Oh nah hotong huwai kan. Alang magabuy kalawa. Oh. Balas dendam puati. Pay mai yo. Oh pe. Yung tayo daw nagtaningan buhay.